But the Uzi duck in handcuffs got my whole body itching, bitch, because I'm trammed up. Ohajo svima, od vaš seksi srpski šinigami. Deco, jel volite dobar hentai? Da. Odlično. A momci? Da. Sad kad smo svi spremni, mogu da vas učim o hentai kulturi. Tačnije, moje omiljene hentai naslove. Prvi naslov je Yokusou Sukube Elf no Mori e. Ima šta da ponudi i još imate akcije sa tim vilenjakinjama. Šta može bolje da se kaže o ovom masterpisu? Onda imate umu da neću ništa specijalno mnogo ga kažem, zato što YouTube bi mi ofuljio bulju. Znate koliko sam ujeban, pa volim lisice. Ovakve lisice normalno. Ovaj hentai se zove Tamashi Insert. Ej, nema toga. Verujem da ovo znate. Radi se o jednoj sakibis devojci koja se hrani tako što upija znoj od drugih ljudi. E pa na kraju provaljuje da nije samo znoj koji može da je nahrani. Znate gdje već ovo ide. Naravno ima određenu moć da šta god da je partner zamisli, u to će ona da se pretvori. Imate scene kad je mačkica. I tu ću da stanem naravno. Ovo je također jedan od popularnijih hentaja gdje imate tih eksplicitnih scena. Ovaj put bez ikakvog fantasy žanra, najobičnije jebanje. Ako volite vaš hentai sa više priče, onda ovo možda jeste za vas. Mislim, ako ste ovdje zbog razloga jednog, onda sve ovo za vas. I zadnji, moj omiljeni hentai, Koito Kinenbi. Zašto volim ovaj hentai toliko? Jedna stvar, da, volim Deda Mrazice cosplay. I hvala vam što ste gledali. Sada znam šta ćete da radite posle ovog klipa. Sayonara.